I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš video. Došlo vreme za zamenu zimskih pneumatika. Dakle, skidamo letnje. Ja sam već pripremio, skinuo sam rad kapnu, skinuo sam ovde. Već sam na zimskim gumama napisao, znači koje će gde ići ove godine. I najbolje je da ukrštate gume kako bi se ravnomerno jele. Ovde imam Hankook, tamo imam Hankook, originalne rad kapne obavezno. I ono što je bitno, u narednom nekom videu ću vam pokazati kako da zimske gume vam stoje. Znači, nikako ih nemojte ovako držati, jer s prostog razloga sam ja sada tako stavio, ali jedna na drugu i obavezno mora da operete felne, takođe, znači, da očistite gume, da ih držite pod vremenim pritiskom i vremenom da ih prebacujete, da znači menjate im položaj kako se ovaj obod ovde vremenom ne bi pokrivio. Ovu gumu sam inače oštetio skoro u udesu, ali još uvek može da gura, tako da sad ću ići da vulkaniziram gumu na ovo mesto mi i dalje pušta, gde sam prošli put zakropio, ali nema veze. Znači, ne smete gumu ostaviti da ispušta preko zime, tako da sve pripremite kako bi za proleće bilo dobro. Kada ih operete, znači zalepite nalepnicu ili kredom, obeležite koja je prednja leva, prednja desna, zadnja leva, zadnja desna. Tako da idemo na posao, jednostavno popustite znači prvo šapove, naštelujete dizalicu da vam ne bi slučajno zeznulo negde sajtnu ili nešto gde je mesto znači za dizalicu. Obavezno auto mora biti pod ručnom kočnicom i krećete polako znači sa dizanjem. Znači nemojte žuriti, ovaj posao. Sada, neko će naravno da kaže da može da tiraš kod vulkanizera i da to završiš, naravno da to mogu da uradim, ali preporuka je moja svakako da imate dva para felni, jedne čelične zimske, jedne aluminijumske, jer najbolje kad gumu namestite jednom, ne treba je menjati mesto, tako da sada čelične felne svakako možete kupiti za malo para, čisto da znate, tako da eto. Uglavnom ništa, dižemo dizalicu, pa se vidimo kad budemo odvrtali točak. Kada ste auto podigli, znači točak sloboda, naravno uvek podignite više, jer je guma zimska, ima krampone, drugačija je, onda jednostavno poskidate sve šapove. Najbolje kad imate ovako pištolj da možete na brzinu to da uredite. Ovdje imate onaj kod, ključ za felne protiv krađe, njega nikad ne zatežete skroz. Evo vidite. Znači on ima svoju šifru, tako da ga nikad nemojte zatezati da ove krivinice ne odu. Sad ovaj, pošto malo teže se odvaja, njega ćemo morati ručno. Da li je moguće? Samo da vidimo. Kada se desi da vam je neki malo više zategnut, nemojte, spustite bolje dizalicu i onda kada ga olabavite, onda ih poskidate sve. Ključ je ovaj dobro što na brzinu stvari. To je to, točak spadne. Vodite računa da vam ne padne na noge i polako ga izvučete. I uvek stavljajte znači s te strane na koje ste skinuli da bi kasnije znali da obeležite kada operete gume. Prava prilika da proverite pločice, diskove kao što vidite. Disk ne smije biti manji od 3 mm, pardon, tako da to je to. Proverite ove, evo ga, već vidim problem znači na ovom stabilizatoru, čim se mrdao. Jeste, da. Taj stabilizator je za zamenu. Uradit ćemo to u jednom videu, nije ništa strašno. Imamo ključ ovde da se skinemo, izvučite ovu šipku i to je to. Znači, to ćemo promeniti u nekom od narednih videa. Znači, on je definitivni krivac i kad lupa, kad ide preko neravnina i to. Spona je dobra, odnosno, pardon, kugla, manžetne su cele, pločice su dobre, još uvijek imaju mesa. Ovo je inače isto dobra prilika kad imate mogućnosti da operete kompletan ovaj deo četkama, svim, tako da se ne zadržava blato nigde i ostalo, pogotovo kad je zima. Proverite, znači, vizualno sve ovako i ništa, jednostavno idemo po zimski točak, odnosno po zimsku gumu. Rad kapnu ćemo za sada staviti sa strane. Evo, na primjer, ovde. Ništa, to sad stavite, znači u nekog narednih videa kupujem stabilizator i da ga promenimo. Znači, čim se postavite ovako, gledajte da legne lepo na ovu glavčinu točak, zadržite ga nogom i jednostavno sve šafove vratite unutra.
zadnji završćete ovaj koji ima kod na sebi i njega nikad ne stežete puno zbog onog ključića koji dobijete. Odmah idemo u kontra stranu. I eto ga, to je to, sad zavrćemo i ovaj. Kasnije kad spustite auto, jednostavno samo uzmete, dotegnete. I moj savjet je, ja ga nemam, kilo ključ. Jednostavno na određene njutnove ga, i onda se ne može desiti da zapekne šaf ili slično, ili bakarna mast obavezno. Tako da eto, čisto da imate i tu informaciju. Samo da vidim da li sam pogodio, nisam. Njega nećemo stizati s ovim. Ali eto, čisto, još jedan put ćemo proći sve. Evo da vidite, da kad spustimo da ne dođe do nekog problema, da kasnije landara točak u vožnji. Spuštamo dizalicu, ovo je rad kapna od letnje. Naravno, gume proverite na 2.2, na 2.3, obavezno posle pritisaka. Kad budemo završili ćemo i to uraditi. Sad možete i s onom krokodilkom ovdje da radite, ali ja preferujem s ovim zato što ume da opikne ono s onim, da ne podmeće neke daske i ostalo. Ovo je fabrička njegova dizalica i vodite računa da je stavljate, jer pojedini majstori to ne rade kako treba pa iskrive van sajtu, pošto su meni uradili na jednom mestu, ali šta da radite? Znači gume obavezno proverite pritisak. Kad se završi spuštanje vozila, idete dizalicu i sada jednostavno na svaki točak proverite, nije ovo, samo mislim nije ovo, da. Krstasti ključevi su ok za ovu stvar, imate da ih kupite u bilo kojim radnjama autodelova, ništa mnogo, znači nema potrebe. To je to. I ljudi, kada ste montirali znači sve gume, morate da proverite pritisak u njima. Također ove koje budemo odlagali preko zime moraju biti napumpane, počišćene, sređene i u jedan džak crni, ali to ćemo snimiti u nekom narednom videu, da vidite kako se odlažu letnje gume. Tako da ništa, idemo pumpamo pa privodimo kraju. Evo ljudi, znači pumpamo gume kao što vidite. Ja ću ovako okrenuti da bi vi mogli da vidite. Samo da uspijemo da utaknemo. Eto. Evo, gume su na 1.9, stavite ih na 2.2. To je to. Tako da s ovom smo završili. Imamo još 3 da dopumpamo i time smo znači pripremili kompletan auto za zimu što se tiče obuće. I ljudi, eto, priveli smo još jedan video kraju. Kao što ste vidjeli, znači danas je 29. Znači još 2 dana imate fore da promenite zimske gume, nemojte čekati zadnji rok jer temperature su već uveče niske, tako da letnja guma nema svrhe. Evo još jedan put da vidite, znači letnje su tamo, zimske su tu, tako da dopumpane su sve, isproveravane. Kamenčiće sam sve, znači što se tiče njih očistio, što se tiče zimskih guma, tako da su spremne, ostaje samo da operemo auto, proverimo, znači naravno sve pred zimu, antifriz, ulje i sve ostalo, tako da eto. To je to za ovaj video, ljudi, nadam se da vam se svideo. Opet kažem, ovo možete uraditi sami, znate ko je ovdje često sa mnom. Čelične felne vam se kreću, znači otprilike oko 15 eura po komadu, ima čak i za 20, ali 15 možda se nađu fine. Ovo su konkretno 16-ice, ja sam ih platio 15 eura komad, bukvalno su bile kao nove. Bukvalno nema maltene tegova uopšte na balansiranju i naravno moj savjet je svaki put da prebalansirate.
ipak se ne zna, putevi su nam katastrofalno loši, pa eto da znate. Uglavnom ljudi, eto, najbolje da imate, kao što sam rekao, 2 para felni i onda nećete imati nikad problema, jer jednom kad namestite novu gumu, ne treba je stalno, znači, menjati mesto, tako da, to je to za ovaj video. Bacite like, share, naravno subscribeujte se na kanal i mi se vidimo u nekoj narednom videu. Pozdrav!